i sa zo te chen la ka lo lom le vek chuwa tun tuma kan han thlur bing tura chuan in generation G movement hi ani dona tuna hian Mexico lama chuan thangthar generation Z malak na lian taken kal chhole tamu mo mai protest a bon khop maya mi an thinam molmol tok viau mai boka enge a chan ti te kan thlur bing dona hei tun lai generation Z malak na kan reta fo mai Nepal country a main Bangladesh a khan tiang khop khanin sarkar lai an ram ro rel tu te an ram kal phung hrim hrim do lovin thalai rual an pung khoma malak na chak takin an kal puya Bangladesh hun rei tak lo kai hruai do tu Sheikh Hasina sarkar khan nam thua tiang khan sarkar mun ten suwa samani kha tuna chuan Bangladesh mel mangpon tidang lambo ya Indian ena in lei chin na an koi hera malak na thar Bangladesh chuan kal puita ani kha chuti line Nepal country a kan thenom lok kan nia an buai zia chu kan hriat kha Parliament House te le sarkar building poimo zong mai khan suwa samani ber maya generation Z Nepal chet na kha aturu mama ani tia dem tu tam takanom ve bokani an sarkar kalphung thalo nuai bawa kalphung thara sarkar kaltir tur khan an be hania abul bera chuanin tunlai social media site rang WhatsApp Facebook Instagram YouTube ti te adang tam tak kha an ram sarkar khan a ben mi maya Nepal ram chunga khoi kha khapa khatarang khan boro kha pun lun chawa kan kai nei chotial tiala sarkar mi le sa te ro rel da nei ruk tam lu tuk ti te kan tianga khan an han lut chho boka kang kai chawa sarkar thar tu na hian kal le ta a amai ro chu an sul nu kha kum tam tak rul sen lo tur chiat na khan thlen ani zel an hun zel tang an chua supa mitor tak angte chua zelen an nia tuna hian sarkar thar hian zel tang tan chuak ta te kha man turin ma ala tam tak man an ni to ma ro chu man kir lo hi atam zo kan lani thawani khata generation G malak na a che over deu sui ngai deu te sarkar thar hian an zui zar boka tam tak an man vele to bokani tuna chuan ei ru thin te sarkara mir theite chan ai te le sarkar diklo na tal diklo na mo phur tu te then fayan nia Nepal po hian kalphung thar mangin rowan rel chhozel to tura ngai ta ila chutiang chuan generation G malak na hi kal chhozela nia kan India thin om Saudi jaisi lama hian a hluar chawa chuti lai mek chuan Mexico lam han thlirila an buai khop mai ole hemi kan lu chil tak mai in Iran chet na hi han ngai thlele lokila video ma salama khanin Iran IRGC 10 Gulf of Hormuz tanker an man thu kha kan tar langa amai ro chu Iran hi chuan an confirm lawa an man thu kha khovel hriat an puang du lem lova mara cheu tun tum news a hi chuanin IRGC Iran Revolutionary Guard tena an thu puan hi video bulletin an mangang oil phur longlian pui mai chu IRGC chuan an man ngei ti an puang ta a hei hi UAE tuipuya tanga ron tol lut ni in hei hian lo man Iran chuanin nimin lam khan an man thu hian confirm ta a Gulf atanga chuak Singapore lampan nia soyani Iran IRGC sipai te chuan an man mia mai US official maritime service source in Tarlan danin Iran force te hian oil phur tanker phur hi an lo muwa Iranian territorial waters a Iran tuipui chin nia an ngai chunga an lo man ni in hapuanga ni Iranian state Iran television te chuanin IRGC thu puan hian puang hloma hei hi Iran ram chung Iran zalen na bo chiat na ania kan tuipuya hetiang hian ron kala kan manta ni tin thu chuan siam hlom ani Iran IRGC hian tun haya Gulf tuipuya sumdong longte an chei boin an lo man fo to tuipui lamadan bo chiat na smuggling kai no in yanga in chutiang chuan malak na hian kalpui na sa ani hethil hi Israel le Iran ni som pani anin do le khami kai no US in Iran nuclear mun bunker buster bomb GBU-57 manga akhor chiat khami kalzel ngong khani na lang thaya Iran chuan phubala na kan kalpui don US jet na hi chandet lewin kan en liam mai don lo an ti kha helai Persian Gulf of Hormuz sa hian ma an la chhota ni in alangani Saudi long laka hian Iran po hian chimom viau ve boka Saudi hi US thlop tu ania Israel bainana Iran ina mizaila ka te po kha
Saudi khan lo ka thlak pui nge ni kha helai Gulf of Hormuz le Persian Gulf chevela hianin boruak atang viau maya US tho pui long hetia Iran ina man hi US laga phubalak na chi khat nia ngai thai ani bokani angkin ngan chan le don kan ngai chang zel don nia ole kan thu pui lama lu tila tunlai chu generation ji malak na hi khovel pum hian kan mel hriat ta viau mai ram chunga dan bo chiat na ai rung na sarkar kaldana lung oi tok lo na lian tak an na ya wanga he malak na hiron ir chuak ani tlang pui Mexico rampuma chuan mi sangte lan pung khoma bo chiat dan bo china tamlu tukte hei ruk na tamlu tukte remna om si lo chutiang an ram ti chiat na nianga in kaldan thar kalphung thar manga an rama kal thena turin tharum mangten ma han la tamup mup maya he malak na hi generation ji te buat sei an bul tum ber ani nge a chuti lai chuan eptipol member ten he generation ji malak na hi an thlop ve bokani kong zo hi en rin ni po khan an tam hem khop maya azat tak hi tarlan ni lo ma se mayor tele opposition party lok khote po he malak na hian an tel thaviau mai Mexico City a chuan norhuai hot chu lian tham taka kalpui ani boka President Claudia Sheinbaum chenna National Palace chevela mi pui an pung khom na sa a he president chenna in hungna fencing te po ti chiat hian ania evanghen police ten na taken anin nora thile hliam anom chho pha ta treu mai police te hian mi tuitlak na hlote water cannon mangten heng norhuai hot te hi anin saseng theinan ma an la ani Mexico City Public Safety Secretary Pablo Vengoes chuan new conference a police officer za zetan hliam ni na soya heng jinga somni chu damdoi ina en kol ngai hial khopin an omani ati civil mi somni dang na taken an hliam bok ni in Vasgas chuan tual chung media milenio a hrila Public Safety Secretary chuan mi somni man ani thule mi dang somni chu administrative offense wanga man an ni bokani Mexico News Outlet El Universal ina tarlan danin National Palace chevela be puithlak na hi norhuai hot na hi security force te chuan me mi tumin an beya mi tuitlak na hlole case te an kap chuak boka lungten norhuai hot te hian an chang le ta an tong ve bokani thalai rol pung khom te chuan man ruwa tb kom lawin an mu mangin police hian tong ani bera rot bung te brick te le man ro rem chang mangin police te hian beilet ve boka liam engemaw zatan oma helai hmuna hian Mexico a emergency rescue team te medical emergency squadron te an thok chuak boka liam engemaw zatan buai pui bokani karmasa kan generation ji social media influencer trend khat chuan be pui thlak na atana norhuai hot tur hi an thlop thuan no soi to President Luis Vicente Fox le Mexican billionaire Ricardo Salinas Pliego te ang bokin Ricardo Salinas te ang mainstream figure te chuan he nor na hi an thlop thuan au chua pui vek bokani Mexico President Sheinbaum chuan right wing party te chu generation G movement chemal tu le in rola apua social media apo sa chuan heng norhuai hothi right wing te malak na ni ti in politics a in beina anga a chua thung ani kumin chunghen Asia khomol puile Africa ram then khata che generation G malak na hi adar viau maya democracy an kaldana lung oilo eirung na tamlu tukte an ram ro rel na a an beidon na chu tuna hian tharum mangin an lan chua tir mek ani generation G norhuai hotna lian ber tun haya chuan Nepal kha hani ome social media man khap ani wang khan an prime minister Louis KP Sharma Oli te an han ban pha minister tamtak an banga anin le lo suwa samsak anin le lo suwa samsak te an ni a khatiang khan khovel pon Nepala thil thleng khan mu a generation G malak na kha alu tuk deuh lom ni ti te pol generation G malak na kha alu tuk deuh lom ni ti pol tamtak an om ve bokani chuti lai chon Madagascar te po generation G malak na hi vung takin tuna hian movement lian takin akal ve mek boka tuna hian tui har satna electric clock chamna ei ruk na sarkara beidon na chutiang ra chua chu thalai te chuan tharum mangin an lan tir ve mek bokania tuna hian Madagascar po sarkar thar mel mang alang chhotan vele tabok ani Madagascar hian president Andry Joelina chuan an ram a chua san to boka roi tu in thak dang lam na tuna hian thleng mek ani
Mexico rambika hian thalai tam tak hian ei ruk na an du lo thuan au chhuah puya hi an man chhuah te pawh an phu tawk hremna an hmu lo ti chu an au hla pakhat ani bawk ani ei rute an huang tawa man tak tak thei an ni lo hrem tak tak thei an ni lo hei wang hian thalai tam tak beidong au chuak hi tuna hian a thleng mek ta ni generation G malakna chutianga an ram sarkar kaldan an du khop lo na wang le an beidon na au o chu khovel mun rang rang a hian akal chhome ka he movement hian khovel atom chhome ni te pona hriat ani Madagascar atengin Indonesia thlengin he generation G nor hoi hotna hian mun achang chhome ka ni seta ariliwa Gen Z emo generation G ti hian kumsang ka zukwa somkwa atanga sang ni bor chhawa piang te akok deuh bera internet khovel chim phachin chutiang khovel huam chunga chengte ni in mithen ka thechon an ko tir deuh bera heng ho hian dulo thil pakhatan naya norchan in angtlang an nei nuala chungzinga chuan an sarkar an ram kalphung du lo na du khop lo na hi lian bera ei ruk na te tin thil sual ti ei ruk na emo chutianga an phu tok hremna an don lo wanga lungoi lo na te an sarkara lungoi lo na ni berang chu chutiang chu tongka mai ni levina takin protest tenen action in an ron lan tir ta ani ber mai sarkar thar le kaldan phung kaldan thar manga an sarkar kai hroi du na chu an au chhuwa pui chan ani generation Z nor hoi hotna hi Southeast Asia hian adar zau chho viau ni in a hriata Indonesia rama nor hoi hot pokha aturu khopani ka Nepal rama thil thlengte Bangladesh thil thlengte keni India le chevel Southeast Asia huam chunga hian he thang tharte nan sarkar an du khop lo na wanga ma an lak na hi apung chhozel ani Philippines apo hian in generation Z nu maron lang chho tana an sarkar kaldan kalphung du khop lo thalai rwal tam takan oma protest te po an naya sarkar ei ruk na tam lutuk dodal no konga malak na tak tak mangsi lawangte chungte po chu thalai tam takena an au hla ani ve mek bokani Philippines bika hian construction farm nei tu zinga politician le official somthum borvel te chu ei ruk na a in nam noi lian tak tak an ani hi thalai tam tak lungoi lo na chan pakhat ani boka Filipino sarkar chuan tuilian venna tur project a siama ei ruk na lian taka ti soin kumsan le somni pathuma tangkhan an ram economy a peso tlu le ding on za som paret point panga $1 zong $1 tlu le ding on thum borvel hi ei ruk na wangin ral to ani non for profit Greenpeace chuan heya hian a tam ni na chuta ei ruk na sum helai tuilian venna atana project an siama hian $1 tlu le ding on somni pasari non for profit Greenpeace chuan $1 tlu le ding on thum hi atlem lu tuk ni na chuta $1 tlu le ding on somni pasari borvel a kai thuak ni in ei ruk na chungchanga soi ani chutiang chuan ram ranga mani sarkar du khop lo na ei ruk na ni emo ram chung dan le thupe ken ko na lama hlo chamna len sarkar kalphung hrimhrima an lungoi tok lo na len du khop lo na te thalai hian an au chhuwa puya thu mai ni lovin action in atakin ke an pe na sarkar an nam thlu a sarkar thar thalai te khovel din tumin ma an lamup mupani hei hi a thange thalo pheijong in hial na tam tak thei ome tuna thalai te khovel din chuak tur hian an sarkar ma sa te po hi an tel lo chuan tuna kan ram din chuak tur hian kan hroi tu ma sa te tel lo chuan engma kan ni lo ti tapai kan hriat ve tho chuanga ome ram ro pui tak hi adin chuak tu te le pu atanga lo kai hroi to tu te tel lo chuan vo in ni hi tu man an thlenarin om lawa chuti lai chuan ei ruk na te hlemhlet na te society ya in khuang rol lo na te sarkar la kalungoi lo na le khatiang tam tak mek kara hian thang thar jok ten kaldan thar kalphung thar manga an sarkar kal theina turin malak na chak takin akal mek ane generation Z movement hi lakal chhozel turanga yania helai Asia chim sakrama hian a hluare moti mai turin thil lakal bokani ole tikhan a chin chuak tak takin kan han khor chuak lo na chungin atlang pui thuak chu kan hret ome atlang pui thuak chu kan soi tura ngai ta ila kan soi atanga kan ngai danom te comment lama hantar lang ve ila generation Z ti te hi Mizoram apo soiri kan ni vea ama ero chu tiang tak tak che chuak tur chuan kan ram chu chelei let de rang kha ala nilem lovani hemi chungchang apo hian thui tak soi tur thayome ole comment lama khan generation Z malak na le Mizoram din mun ti te po han khai kin ve ta ila comment lama khan engki maleng turanga yang o